isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu nama idasanzwe ibera i Vatikani, abayobozi ba Kiliziya Gatolika barimo Papa ubwe batangiye kumva ubuhamya bw'abakorewe amarorerwa ashingiye ku gitsina ari abana. Mu Burundi, inama nshingamateka na Sena byasabye umuryango w'ubumwe bwa Afurika guhagarika gutahukana abasirikare b'Abarundi bari muri Somalia, bitaba ibyo Uburundi bukabatahukana bose. U Rwanda rwo rwemeye ku nshuro ya mbere ko abayobozi babiri b'umutwe wa FDLR baherutse gufatirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibafite. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Mwiwe mwese ikaze mu makuru bagezwa mfatanyije na Mark Niyonkuru. Turi kuwa kane itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri. Amakuru aramvuye tuyahere ku mugabane wa Buraya. Abarokotse mu gushurashuzwa ku nguvu n'abapatiri bavuze amahano babonye mu nama y'abarongozi ba Eklezia Katolika iriko igirishwa na Papa i Vatikano mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo. Hari umwana yashinze intahe abwira abasenyeri bava mu bihugu hafi 150 ko Eklezia Katolika yafashe abashikiwe n'ako kabi nk'ababeshi canke abansi ba Eklezia Katolika. Iyo nama yatanguye uyu munsi izomara iminsi 3. Papa Francis yemeye gufata ingingo ziboneka kuri ico kibazo. Inkuru ya James Reynolds mushikizwa na Prime Ndikumagenge. Uyu munsi mu gitondo abakardinale n'abasenyeri bashitse mu gacerere. Mu kugurura ibikorwa, Papa Francisco yasavye abavyitavye gufata akanya bakibaza. Ati dukeneye kumva amaborogo yabo bato bato basaba ubutungane. Umwe mu bakardinale biwe, Luis Antonio Tagle wo muri Philippine, vyamwankiye igihe yariko arasigura gukora amabi biturutse gukoresha ububasha ukutariko. Yabwiye bagenzi wati twebwe abasenyeri twarakomerekeje abahuye nayo mabi. Abakorewe amabi baje ngaha Vatikano gusaba ko iyi nama yofata ingingo ziboneka. Mary Collins ni umwe mu bakorewe ayo mabi, akaba yaranakoze mu mugwi wa Vatikano ujeje gukingira abana batarashika mu bigero. Yabwiye BBC ati ikibazo nuko mu ndongozi za Eklezia Katolika badatahura ico bariko barakora. Hari abagabo benshi muri Kiliziya bafata ikibazo cyo guhohotera abana nk'ikosa ry'imyifatire, icyaha gishobora kubabarirwa. Ntibumva cyangwa ntibashaka kumva ingaruka zikomeye bifite ndetse no kuba ari icyaha. Ibyo rero ntibishobora gukomeza bityo. Ndagaruka ku byo Papa yavuze uyu munsi mu gitondo ku bijyanye no kwiyeza ndetse n'imyifatire. Twe turashaka ibirenze ibitekerezo nk'ibyo. Ubu bagombye kuba bariho bavuga ingamba zigomba gufatwa, kandi iki ni igihe Kiliziya igomba kugira ibyemezi ifata. Eklezia Katolika igendera ku ciyumviro c'ukwemera, ukwemera Imana hanyuma n'ukwemera abakozi bayo. Nico rero co kwemera abayikorera cayoyowe cane nako kamaramaza ko gukora amahano. Abakozi b'ibigo bikomeye byo gutumatumanako amakuru muri Sudan bari mu myerekano mu gihe imyerekano yo gusaba President Omar el-Bashir gutanga imihoho ibandanya. Abakozi b'ibigo MTN na Zain bihereje amabarabara bafise ivyapa vyiyamiriza leta ya Sudan. Kuva mu kwezi kwa 12 ibigo byo gutumatumanako amakuru zarabujije gutanga imihora ngurukana bumenyi ihurira ko abantu benshi kubera abategetsi b'igihugu bariko baragerageza kubuza imyerekano ngo ntikwiragire hose. Abategetsi ba Sudan bavuga ko abantu barenga 2,000 bari bafashwe bagafungwa mu ndwi ziheze z'imyerekano barekuwe. Ariko imigwi iharanira hagati y'akazina muntu ntivyemera, kandi imenyesha ko benshi muri bo harimwo n'abaharanira hagati y'akazina muntu bakiri mu mabohero aho ngo bashobora gusinzikarizwa ubuzima. Tukomereze ano makuru mu karere k'ibiyaga bigari. Tugiye mu Rwanda aho leta y'icyo gihugu yemeye ku nshuro ya mbere ko abayobozi babiri b'umutwe wa FDLR baherutse gufatirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haribo Laforge Fils Bazeye na Lieutenant Colonel Abega, bashyikirijwe ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Richard Sezibera
yabwiye ikinyamakuru cyandikirwa mu Rwanda igihe.com ko hari ibyo leta y'u Rwanda irimo kubabaza. Hari Yusufu Mugenzi yasomye iyo nkuru maze adutegurira inkuru ikurikira. Igihe.com kiravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Richard Sezibera yakibwiye ko Laforge Badeye wari umuvugizi wa FDLR na Lieutenant Colonel Abega wari ushinzwe iperereza muri FDLR ubu bari mu Rwanda. Yavuze ko hari ibyo leta y'u Rwanda irimo kubabaza. Yemereye icyo kinyamakuru gikorera ku rubuga rwa interineti ko bafashwe neza. Icyo kinyamakuru ejo cyavugishije abategetsi banyuranye mu Rwanda bakibwira ko badashobora kwemeza ko abo bagabo bari ku butaka bw'u Rwanda. Ifatwa ry'abo bagabo ryahishuwe mu kwezi kwa 12 umwaka ushize n'ubutumwa bw'umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yahitishije ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko bafatiwe ku mupaka wa Bunagana bavuye muri Uganda. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa nibyo byatangaje ko boherejwe mu Rwanda mu ibanga rikomeye. Kuva icyo gihe imiryango yabo yakomeje kuvuga ko irengero ryabo ritazwi. Hagati aho ariko abo mu muryango wa Laforge Fils Bazeye baravuga ko batewe impungenge n'ibyo bamaze iminsi basoma mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda ku ifatwa ry'umuvandimwe wabo. Twavuganye n'umwe muri bo, Celestin Ruhumuriza. Kugeza ubu rwose ni urujijo, mbese nk'umuryango twaguye mu gahundwe kuko ibyo binyamakuru ejo nanjye narabibonye, ariko ikintu cyaduteye kwibaza ni uko Minisitiri ushinzwe ubucamanza yahakanye yivuye inyuma ko batari mu Rwanda, avuga ko rwose nta kintu abiziho. Umushinjacyaha mukuru avuga ko nta kintu abiziho, babaza n'umuvugizi w'ingabo nawe avuga ko nta kintu abiziho, ariko umuvugizi wa guverinoma wa Kongo yavuze ko babohereje mu Rwanda kubera ko bari bafite impapuro zibashakisha. None umuryango tukibaza, impapuro zibashakisha mu Rwanda umushinjacyaha atazi, mukuru atazi, minisitiri w'ubutabera atazi, ubwo baba barajyanywe mu Rwanda gute? Bari hehe? Kwa cyo kibazo dufite. None n'icyaduciye intege kurushaho nuko byahindutse, noneho minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wakemeza ko babafite mu Rwanda. Noneho nk'umuryango tukibaza tuti se aba baminisitiri bombi ntibaba muri guverinoma imwe? None se hari amakuru bamwe bamenya ku birebana n'umuturage w'umunyarwanda abandi ntibamenye bari muri guverinoma imwe? Mbese ni ikibazo. Ikindi kinteye amakenga ni uko nk'uko muri Kongo nari nabigenje, nari nifashishije umuryango mpuzamahanga utabara imbabare, nandika ngo menye aho yaba ari n'amakuru yaba nuko yaba ameze. Kugeza ubu ngubu iyo nzira narayikoresheje, ntabwo uwo muryango utabara imbabare urashobora kumbwira ahantu yaba ari mu Rwanda. Dukomereze ano makuru mu burasirazuba bwo hagati. Inyeshyamba zo mu mutwe uvuga ko haranira demokarasi muri Syria SDF ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko hakiri abaturage benshi b'abasivile mu murenge wa Gahuza, umurenge wa nyuma ukiri mu maboko y'umutwe wiyita leta ya Kisilamu muri Syria IS. Kuwa gatatu umurongo w'imodoka z'amakamyo zahungishije abantu bagera ku 2,000. Umutwe wa SDF ukaba ushaka ko abasivile bose bahava kugira ngo ugabe igitero cya nyuma ku ntagondwa zo mu mutwe wita leta ya Kisilamu zikiri i Gahuza. Mbere yaho uyu mutwe wari washyikirije abategetsi ba Iraq abarwanyi ba IS bagera ku 150. Iyi ni BBC Gahuza miryango ivugira i Londres mu Bwongereza. Mushobora kudukurikira kandi kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda no kuri Facebook live. Tuvuge gato ku makuru yerekeranye n'ubushakashatsi. Abashakashatsi baravuga ko bongeye kuvumbura ubwoko bw'inzuki nini kurusha izindi ku isi mu birwa bya Molucca, aho ni muri Indonesia. Urwo rubiki rwitwa Wallace rungana n'urutoki rw'igikumwe, rugapima kandi santimetero zirenga 3 kuva ku ibaba rimwe ukagera ku rindi. Byari bizwi ko urwo rubiki rwacitse burundu ku isi. Urwo rubiki rwitiriwe umushakashatsi w'umwongereza Alfred Russel Wallace warubonye bwa mbere mu mwaka w'1858.
reka dusubire mu karere k'ibiyaga bigari tujye mu Burundi aho inama nshingamateka na Sena byasabye umuryango w'ubumwe bwa Afurika guhagarika icyemezo cyawo cyo gutahukana abasirikare b'abarundi 1,000 kubo icyo gihugu gifite mu babungabunga amahoro muri Somalia. Izo nzego zombi zikaba zisaba ko hamwe igihe ubumwe bwa Afurika butahindura icyo cyemezo ko Uburundi bwatahukana ingabo zose zifite muri Somalia. Izo nazo zikaba zigera ku 5,000. Kuno bakano rero abadepite n'abasenateri bakaba bari bakoranye bagira ngo bige ku icyo kibazo mu gihe uyu munsi nyine ariho biteganijwe ko abasirikare b'abarundi bagira kuri 200 bava muri Somalia bagatahukana mu gihugu cyabo. Izo nzego zikaba zari zatumiye abashikiranganje babiri ba ministri babiri w'umutekano n'uw'ingabo kugira ngo bashyikirize aho bahagaze. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wanjye Gildas Yehundimpundu. Gildas, niba unyumva ibyo abashinga amateka n'abakenguza amateka basaba umushikiranganje wo kwivuna abansi abivugaho iki? Jacques nakubwira yuko umushikiranganje Emmanuel Nahomvuki ari karisha ibibazo z'abashinga amateka n'abakenguza amateka yabanje kugaruka ubwa mbere kungene ibirindiro byifashe muri Somalia ahari abarundi cyane aho yagize ati abarundi bari ku birindiro bigoye cyane biri ku mihari y'abihevye ikaze cyane amaja ku mpera z'igihugu ca Somalia. Aravuga yuko rero iyo ngingo bari bumvikanye yuko kwanza abasirikare b'abarundi aho hantu bohagumye ngo bakazohava ari uko batujije iyo mihari. Uwo mutegetsi yavuze ati rero ibintu vya misome bigiye kugwa mu mazi ngo kubera ingabo z'u Burundi zari zikomeye zigiye kuvayo. Ati mbere duherutse kwandikira ubumwe bwa Afurika twabwira dotiye ngingo muyisubiremwo umviriza ingene yishuye abashinga amateka n'abakenguza amateka bamubajije. Urugwandiko rero twaragwanditse tubamenyesha yuko ibi vyifuzo twabarungikiye batavyubahirije ahubwo gutegura gutahana 1,000 gusa ngo kwitegurira gutahukana ingabo zacu zose kubera nitwokwemera yuko abasirikare b'iwacu bahonerayo. Hanyuma Gildas, Uburundi bwasobanuye gute impamvu umuryango w'ubumwe bwa Afurika bwafashe icyo cyemezo cyo gutahukana abasirikare b'u Burundi? Jacques novuga yuko kuba umushikiranganje Nahomvukiye avuga yuko ahanini cyatumye iyo mwifatwa ngo ari inzigo idasanzwe ngo agahotoro canke urwanko ngo banku Burundi ngo nkuko ngo bamaze igihe babikora. Hari n'ikindi avuga yuko Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi yoba afisemo uruhara kuko Petero Buyoya ubu akora mu bumwe bwa Afurika akaba ari umutetsi akomeye muri iryo shirahamwe ariserukira muri Sahel no muri Mali. Bakavuga ati ntivyumvikana arafisemo agatoke bati nkumbure yababajwe n'umutahe u Burundi buherutse kumusohorera. Baravuga kandi nuko ngo yibakorana n'u Rwanda ngo kenshi ngo amanama menshi ngo yoba abera mu Rwanda. Ibikuru n'ivyo bavuga babona bituma iyo ngingo. Urakoze Gildas Yehundimpundu. Reka dusubire ku mugabane wa Aziya mu burasirazuba bwawo aho amakuru avuga ko Ubushinwa buri mu gutinza ku bushake ibikorwa byo kwakira amakara haturuka muri Australia mu gisano kwihimura kubera ko ibyo bihugu byombi hari ibyo bitumvikanaho mu rwego rwa politiki. Biravuga ko hari ibyambu byo majyaruguru y'Ubushinwa birimo n'icyambu cya Dalian byanze kwakira rwose amakara hava muri Australia. Mu bindi byambu kugira ngo amakara hanyure kuri Gasutamo ngo rimo gutwara umwanya muremure kurusha uko byari bisanzwe. Mu bicuruzwa Australia yohereza mu mahanga amakara niyo yinjiza amafaranga menshi akaba agera ku madolari hafi miliyari 50 ku mwaka. Ubushinwa na Australia biherutse kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe birimo n'icyemezo cya Australia cyo kwirukana umuherwe w'umushinwa utunze za miliyari nyinshi z'amadolari. Abakunzi b'ikinamico urunana uyu mwanya n'uwanyu. Budensiyana ngo yaraye adasinziriye. Hagati aho uburwayi bwa Kankwanzi buragenda burushaho gukara. N'urunana. Ngo aho kari kundi karahandurika koko. Ubu wumvisha ukuntu mbabara mu mugongo kumva ukuntu mugongo ndya wewe nibwo wamenya akababaro kanje we.
ariko ngira ngo ni ukubera akazi hari tumaze n'iminsi ugera dukora tumubare amatafari yo kubakisha umusarani wacu. Mbabarira ni kanseri y'inkondo y'umura bimereye nabi. Nyamara njye aho bigeze ngiye kukwihorera rwose ukomeza wibeshyere ngo nibeshyere. Umura yewe buriya bishobora kuba biterwa na kariya kazi tumaze iminsi dukora. None ugiye kuruhuka rwose tubanze dutegereze ko ari amatafari tumaze iminsi tubumba yuma hanyuma dutangire kuzamura inkuta z'umusarani. Ahubwo se ko numva nimereye nabi kandi numvaga nshaka kujya kureba aho nshuro ngo ndebe ko nabona icyo ngaburira abana ndabigenzane. Ikibazo se kiriye n'ubundi ahubwo reka kuryama ugende ushakishe. Kandi numvise ngo kwashyaka bakeneye umukozi wo kubakorera mu murima di. Ngaho se ngo natuye gusaba ako kazi tubone icyo gutunga abana bacu. Data ngiye bushombe ngiye gukora akazi nka kariya koko. Kubera iki se utagakora? Ariko banza utazi amashuri nize rwose kujya guhingiriza kwabara gutesha agaciro rwose amashuri yanjye. None se ubwo urumva ugomba kwicara? Ahubwo ugirutse ngomba kujya gushakisha akazi ko ku rwego rwanjye kajyanye n'ibyo nize. Ngaho rero nawe ujya gushakisha. Ariko rero bushomba ndakumva nubwo tuvuga ibi byose njye ndumva ntatuje kuva ntaramenya neza niba sore nakiriho. Nyamara wasanga kanseri y'inkondo y'umura yaramuhitanye natwe ngo nguki. Nakubwiye ngo niwongera kuzana ibyo ngibyo bya kanseri y'inkondo y'umura sinzongera kugira rwose icyo mbivugaho. Agiye maze kubirambirwa. Ubu se nako nuko mwe abagabo mutajya mwirwara. Umva mbabarira tuze gushaka akanya tujye kwa Tanazi turebe uko bimeze rwose. Uko bimeze se urumva? Cyambere ninsanga akiri muzima ndamubaza n'ibimenyetso afite ari byo numva mfite. Ubwo ni numva ari uko bimeze nyine nta kundi. Ariko kuki wumva ukomeza kubyemeza komeza kwishyiramo kurwaye? Nakubwiye ko nigeze gusangira nawe kandi afite iyo kanseri. Ariko se gusangira hari ugeze kubwira ko kanseri y'inkondo y'umura yandurira mu gusangira koko? Ndabizi se cyangwa yandura nk'uko virusi itera sida yandura we. Nakoreka tuze kujya kureba byose turabimenya tuhageze. Ariko ubundi Kankwa niki reka nemere ko tugenda da. Ariko se nitugerayo icyo kiganiro uragitangira ute koko? Cyangwa urababwira ko ari iki kikuzanye mu rugo rwabo? Ariko bude Karame bite ko noneho nabonye nawe iri joro usa nkaho utasinziriye? Ariko se ubwo urumva ntari gusinzira nte n'ukuntu warambwiye ko hari amakuru yandi atari meza ufite bikanarangira wanze kuyambwira koko. Ni ukuri numva hano yo kuyakubwira rwose bitaguha amahoro mpitamo kubyihorera. None se ukaba wabivugiye iki iyo wicecekera? Nyine simbizi ubwo nanjye byancitse nta kundi. Niba rero byagucitse ukavuga ko hari amakuru atari meza yavuge nyine birangire. Okay, reka noneho nyakubwire. Amakuru atari meza rero nta yandi nuko kuva uyu munsi n'iriya modoka rwose tutazongera kuyigendamo. Ahubwo se ubwo nuko bimeze rega uyu munsi ngomba kuyisubiza hamwe n'ibindi bikoresho by'akazi bari bampaye. Nuko nyine nta kundi. None se ko iyo modoka yari y'akazi nyine akazi kawe karahagaze ubwo nayo nyine ugomba kuyitanga. Ko bimeze rwose ngomba kuyijyana ku cyicaro gikuru. Ariko sha yari imaze kundemaza rwose. Ubu ngiye gusubira kujya ngenda n'amaguru. Nta kundi nyine. Ukuntu kuyigendamo byatumaga ngaragara nk'umugore wo ku rundi rwego rwo hejuru kurusha abagore bose b'inyarurembo. None ubu nsubiye ku rwego rwo hasi nahozeho kera. Umurare kure niko bigenda. Ariko we ndakumva nta buryo twazigurira iyacu bityo tugakomeza kugaragara nk'abantu rwose ku rwego rwo hejuru. Ariko urumva ukuntu urimo gutekereza ko bude none se niwe mushomeri wigeze agura imodoka? Umva reka gutekereza ibyo ngibyo rwose ntago bikiri mu rwego rwacu. Harya ngo ubugiye kujyana iyo modoka n'ibindi bikoresho by'akazi bari baguhaye bitange? Niko bimeze ngiye kubyuka nitegura mpite mbijyana ku cyicaro cy'umushinga nakoreraga ahubwo ubu ngubu. Mana we ahubwo se ubwo urarara ugarutse cyangwa urararayo? Yewe simbizi biraterwa n'igihe biza kurangirira. Urumva ko nibirangira bitinze nshobora kuza kugira ikibazo cyo gutega imodoka ingaruri n'ahangaha Nyarurembo.
sha ubu ndishimye rero. Kubera iki oba? Ndishimye kuko nangiye kubona akagabo shawe. Yego sha nawe ndishimye. Twe tumaze iminsi twarabonanye kuko utaza kwiga. Sinari narerwariye. Yego shaho. We muze dukine. Have utanoneka sana we. Aka kaboko ni kari kakira. Ariko se wabaye iki kuri aka kaboko we? Papa yarambwiye ngo nsinzabivuge. Kubera iki? Ngo ntuzabivuge. Kubera iki? Ngo nimivuga azongera mpane. None se byagenze gute? Nimuka cyagiye twari turimo gukina. Naho tugakinisha yambaho y'amazi. Natwe twabaye nk'abubatsi. Turabyibuka. Twarangiza tukayimena. Yego shahu we, burya nahise ngira ubwoba. Na cyasaba cyagize ubwoba maze duhita twigendera. Burya rero shahu papa yaraje maze arankubita nuko ankomeretsa ku kuboko. Kare kamaze iminsi karabyimbye. Nibise ureba yarankomerekeje. Yewe we, uyu ni papa wakwigiza atya? Yewe we. Ariko rero basha, ntimuzagira uwo mubibwira. Papa yaranyihanangirije namenya ko nabivuze. None sinzamukira. Sha kaga niba ari ibyo ngibyo sinzongera kuza iwanyu papa batazanyikubitira. Nanjye nuko sinzongera kuza iwanyu. Yego ushombe na Kankwanzi nikoze. Nukuri rwose muradutunguye pe. Nibyo se. Rwose n'ubwa mbere mbonye mwembi mudusuriye icyarimwe Kankwanzi. Cyakora koko n'ubwa mbere. Ahubwo se mubitekereje mutera? Ariko se sori. Karame. Ubu utangajwe gusa nuko tubasuye. Cyangwa hari itungo mwabuze muje gushakira hano? Reka da. Twari tuje kubisurira ngo turebe uko mwaramutse. Ariko nyine twari tuje no kubisabira agafumbire ta. Twari tuje kwibariza niba hari akazi ko kubahingira ngo mutwihere. Ngwiki none murasekeje koko. Bushomba tifumbire Kankwanzi atakazi uze twahita turishakira karakada dukeneye aho duca inshuro. Ariko rero wongere uko n'ifumbire tuyikeneye Kankwa. Ntubyibagirwe rwose. Ikeneye nayo. Mwabantu mwe se rwose ko ntacyo tubamariye. Ifumbire se musanze iyo twari dufite twarayifumbije ubu nta yindi twari twabona rwose. Mwarayikoresheje ku buryo nta na gake mwatubonera sori. Yewe muri ihangana rwose ntayo Kankwa. Naho rero iby'akazi byo reka rwose nako ntako. Rwose nta bakozi dukeneye muri ibi bihe. Koko se ubwo nyine nta kundi. Nta kundi gusa nyine niba ntabo mukeneye. Yewega. None se sori. Karame. Urumva umerewe ute n'uburwayi bwawe nyabo? Uravuga se kanseri y'inkondo y'umura? Niko reka nkwibarize. Ndakumva. Ubundi se uba wumva ubabara umugongo n'imikaya wogacwawe? Uwo muganga akomeje kunkurikirana imiti kandi hari ikiri guhinduka. None se mbwira ubabara ute? Nk'umwanjye muri iyi minsi ndababara umugongo inkababara n'imikaya. Mbese izi nyama zangaha mu kizigira cy'akabokodo ahangaha muri iyi minsi mba numva ari ubushye neza. Ndakeka rero ko nanjye naba natangiye kurwara icyo kirwara. Sorry nawe. Yewe narumiwe. Cyakora rwose sorry ndakwinginze. Mumbwirire rwose. Ugira ngo se hari ubundi buryo ushobora kumenya ko ufite virusi ya kanseri y'inkondo y'umura uretse kuyipimisha Kankwa? Sibyo se nyamubwira ko icyangombwa kujya kwisuzumisha ariko kananiwe. Ahubwo se disi sorry. Buriya ntiyandurira mu gusangirira mu bikoresho bimwe wogacwowe. Yewe umva icyo nakubwira ni uburyo bwo kuyirinda gusa. Mumbwirire rwose sorry. Ibi bintu ndabimusobanurira buri munsi ntabyumva rwose. Kankwa kuyirinda nta kundi uretse kuyikingiza. Ndavuga ku bana b'abakobwa bujuje imyaka 12 kandi bakubahiriza gahunda y'inkingo. Ubundi umukobwa wacu ku bantu bakuru rero nukujya kuyisuzumisha hakiri kare kugira ngo nyine niba yigusangana bakuvure hakiri kare kuko ishobora kuvurwa igakira. Nibyo nanjye mamubwira rwose ariko ntabyumva. Ariko se shaho Nadine. Karame Nonsia. Kuki wumukiye hano ntumbwire koko? Gusa ruzi ko nkiba hariya nakoreraga Nonsia. Nukuri nari nzi ko ari ukibada. Oya. Ahubwo buriya nahageze inshuro zirenga 2. Nkongera nkigendera. Narahimutse rero. Mbese nashwanye nari ine arahanyurukana ku kazi. Nuko mfata umwanzuro kujya kwikodeshereza. Mbona hanyine mbariho nibera. Nukuri da.
ntabwo nari nzi ko ari buba rwose. Ubu rero uyu mugoroba nari ndimo ngenda mu ngo z'umudugudu ushinzwe nk'umujyanama w'ubuzima, mbese nkangurira ababyeyi gukomeza gukurikirana imikurire y'abana babo. Mbese buri mubyeyi agomba guhora apimisha umwana we ibiro kugira ngo akurikirane uko agenda akura, kandi ahabwe inama z'uko agomba kubigenza kugira ngo akure neza. Yewe ni ukuri ni byiza Nonsiya. Kandi umwana wawe ntuheruka kumupima ibiro ngo umenye uko agenda kurasha. Yewe sinakubeshya rwose, ibyo byo nsa n'uwabyibagiwe neza. Nyumvira ni impamo. Kubera iki Nadi? Kugira ngo ngire ibibazo byo kubura akazi se, mbese sinataye umutwe. Nahugiye mu gushakisha ukuntu nabona imibereho. Ibindi sinongera kubibonera umwanya rwose. Nahugiye no gushaka amafaranga da. Ubibona wowe? Uranyumvira di? Ubuzima bw'umwana wabuguranye gushaka amafaranga. Mana ya, none se nari kujyane kuko Nonsiya, Oya rwose. Ugomba kujya gupimisha umwana wawe ibiro. Ugomba kumuzana iwanjye nkamugupimira kugira ngo umenye ko arimo gukura. Nidusanga akura nabi tuzakugira inama, sibyo? Ego mana Fili. Karame. Ubu si bikoze ni ibiki? Muzi biki se Bude? None se uraje uvuye iyo wari wagiye gutanga imodoka y'abandi, uraza ujya kwiyuhagira maze ngira ngo urahita uza ku meza turye, none uhise ujya kuryama koko? Kubera iki se ubwo? Ndumva ninaniriwe ariko. Unaniwe se ubwo byakubuza kurya koko sheri? Oya nimpa mubanza urye, kwino. Oya Bude, nukuri rwose nyihanganira ugenda urye hanyuma uze turyame. Naho nge rwose ndumva ntabyo nshaka pe. Ariko se kubera icyo udashaka kurya? Cyangwa ufite ahandi wariye? Oya ntaho rwose. Ariko mana, ubwo se koko Ariko se Bude, kubera icyo utumva ukuntu rwose merewe muri ibi bihe? Kuba nta kazi mfite rwose biratuma ibintu byose ntacyo bimbwiye. Icyo nkeneye ni akazi pe. Ariko se wakwihanganye ko byose bizageraho bikagenda neza koko? Sheri, ubuzima bugomba gukomeza. Oya sha, wapi rwose, wapi nta kigenda pe. Ubwo rero nanjye ngiye guhita niryamira. Oya sheri, banza urye rwose utarara utariye ngo nuko ngewe ntariye. None reka nkwibarize. Ndakumva. Ubuzi ko ndi mu gihe cy'uburumbuke sheri, kandi dukeneye akana. Bude, ndakumva. Ndagusabye rwose, mbabarira kandi ndakwingiza rwose, mbabarira pe. Ubu ndumva rwose wapi, mbese nawe urabyumva ko rwose nta gishoboka pe. Ngo iki? Ni impamvu niko bimeze. Ariko uguze igihe gishize ukomeza kuvuga utyo Fili. Ariko se uragira ngo bigende gute koko? Oya tekereza ku cyifuzo cyanjye rwose. Izi mpaka hagati ya Budensiyana na Filipo zizakemuka zite? Wowe se wabagiriye iyihe nama? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikiganiro Urunana gitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ufatanyije na Radio BBC. Hari ikibazo cyangwa itekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara kuri 0787 18 62 40 cyangwa kohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 watwandikira kandi ku murongo wa interinete ariwo info@urunanadc.org. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. Turabamenyesha kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro Umuhoza n'Urunana kuri website yacu ariyo wa3.urunanadc.org. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tucyogezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana, nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri wa kane itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri. N'amakuru nabagejeho mfatanije na Mark Niyonkuru. Yarahagarariwe na Prime ndi ku Magenge. Mwakoze cyane kwitamo BBC Gahuza miryango na mujyo.